darsu 13 wa akhiran faslun 8 kamin hajul muslim darsu sakkitoro on e nder faslun jeetati on ka dambugal nayaba al maddatu rabi'ata ashar windande sappo e nayaɓere nden fi salatil istisqai no yewta en fi julde yarninango juul awalan hukumuha nafoore mun nden salatul istisqa julde yarninango sunnatun ko sunna nyaawre mun nden afwan sunnatun ko sunna muakkadatun tentinaro fa'alaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ngolli dum wa alanaha be fenyinani dum kadi finnasa ko yimbe ben wa kharaja laha be yaltani dum ila al musalla be ka julete to qala abdullah ibn zaid kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaba jalla yaltano yastasqi majula julde yarninango fatawajjaha ila al-qibla be fewti ka qibla wa hawala rida be wayliti tiggare mabbe nden thumma salla rak'atayn refti be julde darde didi jahara be fenyini fi amaji bil qira'ati jangi on saniyan manaha mana dum waya dum talabus sabi ko dabbugol yarninango ko dabbugol yarninango min Allah imode ka Allah subhanahu wa ta'ala mahin kadidi le saniyan ay sababul jadabi ko sabu kokke ko hebi wa qillatul matar e fandugol ndiyanda ad-dunubu ko bakkatuji di won ko watta dum wa kasratul ma'asi dudugol gejji din dudugol yettugol Allah ngol yushidu dhalika ino sedintino dum non li kawli sallallahu alaihi wasallam ma ko ne laado lam yan usqawmun yimbe duytata ko almikyal e tim yimbe duytata almikyala e to gongol wal mizan e peso gongol illa khudhu sonabe nangitirte bisinina kokke wasidatil mauna e tidugol sattugol yorugol ngure wa juri sultan e laamu o nyingu o nyotongo alay e hore mum walam yamna'u be salata ko zakata amwalim itugol zakka jawle mabbe den illa manawul qatra sona be dawete tobo mina sama immode ka sama walawlal bahaima sonana sabu mum teji din todena lam yuntiru be tobintano ke few rawahu ibn majah watte yilto den ka tafsir wiiden ko dabbugol yarninango min Allah azza wa jalla lil bilad fi layde leden wal ibadi jiyaben bis salat sabu julugol wad duai wal istighfar inda husulil jadab tumade ko keden hebi salisan waqtu salatul eid ko waqtu julde eid nde de kawli aisha radhiyallahu anha kharaja ilayha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltuno fi julde yarninango hina bada hajibu shamsi tumande e silsila nange ngem feñi fudugol magelegol wayra sonatum annaha no julde yarninango tufal ko gollete fi kulli waqtin kala waqtu hollali ko be o waqtu datum ma ada siwanatum awqatil karahati waqtuji anyadi allati din nuhiya hadadi an salati julegol fi aymudu yukabbiruna bi habbira min khalfi ba imamum bi takbirihi sabu kabbira le makudi rabian mayabundum ma yustahabbu kon ko yida wadede taw qabla hadi julde ne yustabunu idani yu'lina anha de fenyinta fi juldan al imam qabla maw'idiha ko adi fodore dembe yamin balde bi mana information sake ke ka kartiji ka kuduli nyalande kari tajira wono balde tati ma balde didi o moyen nyala jango ma faddi ti jango en fotta e tere nokkel kari julen on fami wa ila siyame faade horugol yamirabe وأن يدعو الناس عند ونضت يمبين إلى التوبة توبوا رتو من المعاصي ويجدد والخروج يلتقل من المظالم ويتوني وإلى الصيام نتقل يمبين يبهور والصدقة يتقل صدقة وترك المشاحن يتقل ندير رانكاكو لأن المعاصي سبب جدد سبب الجدب لسبب بنا يكوكدن كما أن الطاعات ونوني لدفتقل الله قد سبب الخيرات سبب بنا يرجني والبركات وبركيري خامسا جواب صفتها وصفة جمودني صفة وصفتها أن يخرج الإمام كل إمام يلتتا والناس يبين إلى المصلى بياك جولتين فيصلي بهم أجلنا بركعتين يكبر هبر إن شاء سمفعلا في الأولى كدان دانر سبان جيدي والثانية كدان ديمر خمسا لا بجوي كصلاة الإيد ونجول الإيد ويقرأ وجنغ في الأولى كدان دانر جهرا وفينينا بسبب اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة باب فاتحة وفي الثانية كديمر بالغاشة هل أتاك حديث الغاشية يوتن لنن كايد ثم يستقبل الناس رفته في تتيم بين ويخطب خطبة يكثر ودودنا فيها أماكن من الاستغفار إن سنقول ثم يدعو الناس رفته ثم يدعو رفته دعو
والناس تويم بي يؤمنون نو امين ده ثم استقبلوا القبلة رفتو فيوتا القبلة فيحولوا رداء ويلي تتجار ما كوندنسي مماري ما وبته كفونيو ما على اليمين كونتي كون كنيامو على اليسار واترا كنانو وما على اليسار كونتي كون كنانو على اليمين وانترا كنيامو ويحول الناس يم بين كد ويلي تكامbe kadi ardiyatam tiggaje mabbe den summa yaduna refti be toro don Allah sa'atan yiru sa'i goto wayan sarifuna be wonjito فذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم أن باجل يالتن يستسقي مجول جول ديارني نانغو وصلى بنا وجول نمي ركعتين دار لدي بلا أذان ولا إقامة قال داينو دينادو الداي دارنادو ثم خطبنا رفت وخطبة من ودع الله أطري الله وحول وجهه وويلتي ثم كنغن حول القبلة وفيوتك القبلة رافعا يده وبنت جود مكرم ثم قلب رفت وويلتي كدي داو تغار مكنن فجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن واتري كونتي تكنيام كون كانانو كونتي تكنانو كون واتري كنيام سادسا جيغا بوندون بعد يوغا ما ورد كو جولي من الالفاظ مودي كونغودي الدعاء دو اورتيدي في انديرم رؤيا في الله انه صلى الله عليه وسلم كان بلاتك اذا استسقى سيبدا بده جول ديار نانغو قال ما كاي دو دعاء جي du'aaji den jeeden ko mettude firde firo mum wela manditade sawawi manditade firo ngol alhamdulillah shukrillah sawa wali essentiel on ko ya hunjo du'a on harasa yehi julde yarninango ko du'a do jangata ko don essentiel on kana latike dastasqasi si mo julude jurde yarninango qala o maka allahumma ya allah askina yarnu men ghaitan tobo mo ghaitan faabo todo mari an newido mari'an yajudo ghadakan dududo mujallalan mawnudo amman hubutudo tabakan jokkondirdo sahhan newido daiman dumido yide metti fi Allahumma ya Allah askina yarme al-ghaytha tobo wala tajalna watadum min al-qantina jiyabe yankinibe Allahumma ya Allah bil ibadi sabjiyabe madabe wal bilade leydi mande wal bahaymi mumunteje de wal khalqi tagu heditengo min al-awai imordi e pudi wal jihadi e tinnareji wad dimki ko dum kadi e hudo kon mala nashkuhu konko tawata min wullito ta ko dum hay ka goto illa ilayka siwana kama Allahumma ya Allah bitlana fulina min azarab remuruji din wa adirri lana tudina namen hebbina namen adar ayire mumunteji amen gas ina yarname min barakati samai morde barki asama ma wa bitlana fulina namen min barakatil ardi e morde barki yoni den kalede Allahumma irfa anna bantu ittai amen aljihada de do kokke wal ju'a engedo hege wal urya e dan do koldan waksif anna hunca ittame min al bala'i immorde jarabiji ma la yakshifu ko tawata wata huncude dum itta ghayru kasiona am Allahumma inna min nastaghfiruka min tubi min insinike kamada innaka an kunta latika ghaffaran ko aya fotoro farsili sama wurtu o asama alaina edu amen midoraran tobo Allahumma ya Allah aski ibadaka yabnu jiyabe maben wa bahaimika mumunteji madin wanshur sakita rahmataka yurmene madande wa hayi wurnita baladaka leydi ma almayta yurundindi kamaru yanu fil lura annahu sallallahu alaihi wasallam kana ulatka yaqulu himu ma kayno indal matar sanga tobo on sindiyan dan fudi sajude be maka Allahumma ya Allah sagiyan rahmatin ado hara ko yarnande yurmende do Allah wala sagiya adabin hara do wona yarnande lette wala balaa wana jarrabuye wala hadma wana muncagol wala gharga wana yolagol Allahumma ya Allah ala dirabi e do yereji din faabo men yereji din mumunteji amen din wa manabiti shajari e fudugol ledde den Allahumma ya Allah hawalaina waylitam men kokkeden itta wala alaina hara waylitali kokkeden adda e hore amen wallahu ala wa alam sibe julbe faslun samin on faslun witti on ko do woni ko lanni wondude e darsuji ko do woni sappo e tati e der dambugal ngal haray ko do woni ko gasi e kala ko faamu don e mum haray ko yurmende Allah subhanahu wa ta'ala kala ko faamale mum min gandal ala awa ko anniye woni ko mi wondi yurmegol newinangol musibbe an julbe wobbe no Europe wobbe no America
woɓɓe hino ka nder kam, woɓɓe no ka nder gendarmerie, woɓɓe no ka nder bateau de pêche, woɓɓe no ka nder ngesa mum, woɓɓe no ka nder wuro mum no ayna ton, woɓɓe no ka fulawahoye mum hino faala jangude dina mum kan ala ko janna ɗum ma ala tan no jangira. Ko yiɗugol bere kummi faami kun yo hewtuɓe kaɓe woni ɗon tawa ɓe jangay ɗon, ko alda e déplacement, ko alda e ittu, si wona ittu mo ɓe faala fawde hoore maɓɓe, haray ko anniyagol ɗum ɗon, haray ko ɗum wona gandal. So yi fal